Kwenzakalani lana umakhosi wepaprika, the biryani mix yuko samosa. Yikho sihlanya kangaka mesa, faka mawivi, ikhwema mihlozi mezwani newivi. Lavuka idlozi lomndawo ishoba lihlale kande eqinisweni, bengithi uzobafuthuza ngalolu swazi. Thokoza biryani siyavuma samosa, awenzani amakula ke manje. Thokoza wena bismillah and stuff. Thokoza biryani siyavuma makhosi, hayibo khuphuka lapho nehlosi. The first additional language bathini abantu abadala, khuluma dami. Ngithi ngiyaphema lesimeni somoya, kunento ehamba ihlale phezu kwakhe esimeni sokuphila. Ngithi ngiyabuza kwingelosi, ithi bona mbesimo sokuba nawekazi. Vumani bo makhosi siyavuma, thokoza mkhulu Natasha. Bula mngoma tshela nimnikeze, uphelepele khona zobona kahle. Sidinga umuntu ozositolikela nathi, khona sizothi makhosi. Utheni ihlozi lifuna inkomo nephelepele. Makhosi siyavuma uthi ngesizulu amadlozi akwatile, anisa udli. Uphelepele senisula ngethishu, anisasebenzisa amanzi etoilet. Nasisangoma saseLimpopo sithi shibumbu, ilona lelindiya laseThekwini kulaba abangalazi. Woza ngapha makhosi, uzovimba ukufa siyaphela thina abafazi nabantwana. Izinhlondlo zomloyo khelezi, kubi kubaba kwasani. Spicy siphethwe indiya, umakhosi kaloti kuphuka lapho kadli. Mina yasifaka hayi yazikhipha, umdidi ushushu phelepele.